Uxolo kancane ngiye ngathanda ukudistebheka kancane. Ngithemba ukuthi the first session iseyivekile uNkulunkulu abenathi ngoba usathane akayifuni into enhle. Ingelosi ezomnyama ziyithanda into enhle. Manje ngiyadiva. Just to recap nje ekuqaleni ngishilo ngathi thina ngale kumaHindu amaJuda yonke into, for example ngale kumaHindu unomkhubulwane wabo yini u-Aditi angisho ngathi ingelosi yenyanga yabo ukhukhulwane ubani, it's Chandra angisho, and esasho ukuthi uRaha it's a goddess mother angisho obanika inzalo angisho. Sasho ukuthi uSalini it's a goddess of the moon angisho ngale kumaJuda amaGreek angisho. uCronus it's a god of time yangisho. Nje ngase ngiyabuyela nangale angeke ngibacede bonke. Abo Iris it's a god of war. Abo nje ziningi ama cosmetic deities owangani. Nathi sinabo bethu onkulunkulu bekade sibakhonza. Sinabo noMoyi, sinabo Khukhulwane, sinabo noMkhubulwane, sinabo Mlenze Munye, sinabo Mvelincane, sinabo Mkhulu omkhulu angisho. Sasivele sikhonza kanjalo. So mawuzala wembethe mawuhamba nesimo samakhosi manje nge-civilization nina nifuna ukuthi ngize ngithi we are light workers or some of us are star seeds children, yayibona into enjalo. Sizalwe sembethe, yayibona into enjalo. Asifani nabanye abantu, even nama-science mawuthi uyabheka ama-light workers nama-star seeds cishe sifana in terms of i-awakening process yethu. The awakening process yethu vele mayiza uzobona nje siziphupha ngezinye indlela siya-travela at night, siba ku-awakening sichumana naye uNkulunkulu usikhathisa okuningi. Ungakhohlwa ukuthi lana siku-system, i-system le esiphila kuyo yiyo ezama ukusivala okuvala i-third eye yethu. So i-awakening process iyasikhumbuza ukuthi singobani, siya-travela sibuya kwamanye ama-planet, singobani kumele senzeni, the purpose esizele la emhlabeni yini, uyayibona into enjalo. Ayifani, uyayibona into enjalo, ayifani i-purpose yethu yokuza la emhlabeni. Abanye ama-light workers okumele basize abantu, babalaphe, babathiche, babaguide. Abanye ama-star seeds okumele benze loku, like ama-star seeds most uzobathola ukuthi yibo ababa kuma-presidential, ababa kuma-leadership ukuthi kumele bahole abantu. So nje asifani kodwa okusalayo sizalwe sembethe singamakhosi, siyinto yinye, ningizwe kahle. Khona abanye-ke and nakhona la emakhosini asifani. Thina abanye esizelwe sembethe immediately mawuzalwe wembethe mawufika kuleso sigodlo sethonga masik-asayina la emhlabeni nabo bazokuphathisa something, ningizwe kahle. Mabakuphathisa-ke ungakhohlwa ukuthi the body comes from your maternal and your blood comes from your paternal. Bangakuphathisa ukuthi hayi nathi sicela ukuthi usilungisele isigodlo sethu, sicela usi-alayinele ini, sicela ukuthi uyenze lokhu, sicela uyenze lokhu, but kuwukuthi ekugcineni wena uyosebenzela the universe ngoba vele wena uzalo wembethe. You are a light worker, you are a star seed child, you are assigned by God himself and goddesses ngoba uNkulunkulu akasimunye, onkulunkulu baningi, kunabo uNkulunkulu abahlukile. Sisazoya nalapho kodwa ngoba nifundile niyazi onkulunkulu baningi. Besiphila 1,000 years ago uyale besilokhu siphila and asifi, sizohamba silokhu sibuya, sihambe silokhu sibuya, sihambe silokhu sibuya, silokhu sisika. We've got an internal life. Mawuzalo wembetho, you've got an internal life. You are assigned la emhlabeni ukuthi khona into okumele uzoyenza. Because of they've borrowed you the body and the blood, nabo laba bethonga lakho bazokuphathisa something, but in actual fact the ingilosi, the god and goddesses yibo ebeza kuqala bese mawuceda nalo idlozi uyalilungisela ngoba likunike the body and the blood. Uzohamba futhi la emhlabeni body and the blood isale futhi ubuye futhi omunye umuntu, uyangizwa. Nakhona lokhu uyachubeka ngomsebenzi wakho, ungizwe kahle.
singabantwana abakhethekileyo masingafunda nathi ukukhuleka ngendlela okumele sikhuleke ngayo kwakukhuleka ngayo emandulo sasikhuleka kuma uNomkhubulane osipha ithini kaNkosazana obusa phezulu kwezulu asiphe nenzalo asiphe nemifino nezitshalo zonke sizidlayo emhlabeni angisho esilapha ngazo futhi emhlabeni amakhambi lawo silapha ngawo emhlabeni awanankinga imithi iyalapha nabo laba bendlebe ikhanya ilanga bayayisebenzisa imithi balaphe ngayo ningizwe kahle ngicela nihlakaniphe light workers ngicela nihlakaniphe master seeds mhlambe mangathi light workers and star seeds khani nizohlakanipha ngoba mangithi makhosi hlakaniphani anizwisisi kahle mangikhuluma ngesintu sakini ithanda mayiza ngesingisi kodwa we are one thing sizalwe sembethe singamakhosi so ngicela nihlakaniphe imithi iyasebenza kodwa siyisebenzisa ngendlela ezihlukile ningizwe kahle nakhona la kule kingdom yethu as light workers and star seeds there's a kingdom of darkness and there's a kingdom of lightness yayikhona kwasemandulo wena if uzalwe wembethe and asayinwe the gods and goddesses yibo you must serve the kingdom of lightness ungizwe kahle that's why sinyuka intaba siyokhuluma masinyuka siyokhuleka uxola masinyuka intaba siyokhuleka sisuke siyokhuluma nayo lengilosi moon angisho sochumana nayo stars angisho and the sun angisho sisuke siyokhuleka nazo lezo ingilosi lezo lezi namaJuda namaHindu namanje basayikhuleka kuzo ngoba njoba ngibuyela futhi ngisasho ukuthi like uHoria is a mother is a goddess mother that give them a childbirth uSelene is a goddess of the moon and uKhandra is a goddess of the moon ngale kumaHindu uKhandra is a goddess of the moon ngapha kumaGreek uSelene is a goddess of the moon thina kithi uNomkhubulane lezi zinto zikhona nangale ubheka amaHindu amaGreek namaHindu they are very very powerful and prosperous thina abantu abamnyama esibalekile iqiniso sikhuleka nezinto esingazazi ubheka ukuthi inhlupheko ikangakanani kithi kodwa angikho lapho angifuni ukudebate angifuni ukuzibala kulabantu abadebate kodwa mina ngiyakhombuza ukuthi mina ngisasayiniwe mina light worker ngiasayiniwe ukuthi ngiboyise abantwana bamakhosi endleleni ngiyazama ukubuyisa isizwe samakhosi endleleni singamakhosi ngasho mina ukuthi ngaba ku self initiation for almost 11 years ngaba ku self initiation and ama signs siwathola sibancane from umncane vele kuyazeka ukuthi wena uzalo wembethe ngoba awukhuli njengabanye abantwana signs are there usesewumntwana and futhi ngaba ku self initiation impilo yami but la ngaqala ukuzenzela khona seriously so ukuthi ngizikhumbula ukuthi ngubani it was 11 years. And then after 11 years kwafika isikhathi sokuthi manje ngenzelwe ama rituals because angeke ngizenze ama rituals then because I'm a Pisces I've got the yin and the yang ngaba umhlabelo ukuthi ngizalanda wonke ama rituals ningizwe kahle not wonke umuntu oba umhlabelo wokulanda wonke ama rituals because a Pisces yona ngokwayo automatically iyakhona ukungena ebumnyameni iphinde futhi izidilute iye ekukhanyeni mina ngenze wonke ama rituals ningizwe kahle nakhona was assigned ukuthi abantwana bamakhosi bayahlupheka la ngaphandle because uyamthola umntwana ohamba nesimo samakhosi okumele alungise isimo somndawo but uthola ukuthi manje makathi uyolungisa isimo somndawo sokumele bamforce ukuthi athwase kungamelanga athwase uyamthola umntwana wamakhosi okumele alungiselwe isimo samalope and uthola ukuthi manje makamele alungiselwe amalope sebayamforce ukuthi athwase kungamelanga athwase ningizwe kahle so I was assigned nabomkhulu bayishilo ukuthi no wena uzalo wembethe ungumakhosi you are the light worker but sakuthumela kuyo yonke le ndawo because we knew ukuthi kuzoba nabantwana abaqakekile abayofuna ukuthi ubalungisele amakhosi awathwasi ayalungiselwa makube because of ama demarcation and everything umuntu wakhona uyaphahla edlozini ukuthi abuye azohlalela kimi ahlale kuwe umlungiselele lezo zinto for that period of time maqeda ke uhambisa ubukhosi bakhe ekhaya kodwa ingane ehlala eduzane nasendlini iyavuka ekseni izela kimi ngilungise ihambe ibuye ekseni izela kimi ngilungisele ihambe ibuye ekseni izela kimi ngilungisele ihambe ningizwe kahle
amakhosi awathwasi noma ngibalungisela i-duration yabo ayi-exceed i-12 weeks 12 weeks iningi kabi kumele ibe within the 12 weeks because uyabalungisela lokho kundlule uyenze lesigaba lesindlule uyenze lesigaba lesindlule yilaba abazibiza ukuthi ama-self initiates kodwa ke siyinto yinye ne so ukuthi izangoma zona vele zona iprocess yazo inkulu iningi yeah eyakhona leyo angazi impande ya-create-wa umuntu angifuni futhi nokungena kuyo kakhulu angifuni i-debate la mina ngikhuluma isigaba samakhosi amakhosi uyabathola kubathwa abetswana abathwa banawo amakhosi kakhulu and then amavenda anawo amakhosi kakhulu amapedi amalobo anawo abatokwa baharaka banawo amakhosi amaZulu amandebele sinawo amakhosi as light workers we are all over masinamakhosi that's why manje sesibona ngathi kuthiwa yithunywa yilungisela ithunywa zamanzi it's because we are light workers and star seeds mawulungiselwa lezo ithunywa lene lento enibiza ukuthi yithunywa la makhosi kaMenzi that's why ngithi amakhosi kaMenzi ngoba uMenzi uney'ngilosi zakhe kunabo noMhoyi kunabo Mlenze Munye lawo makhosi lawo yiwo lawo nina niwabiza ukuthi yithunywa onzonza onkanyamba yila benibabiza ukuthi yithunywa lawo makhosi lawo uyawalungiselwa mkhulu uyawalungiselwa and akusinto yokuthi uvele ungene uphume it's a process nababo mkhulu they were traveling isikhathi eside bahambe bayolungiselwa umuntu anyamalala unyaka wonke abuye sekalungise yonke into nayibona into enjalo so amakhosi awathwaswa njengobungoma ubungoma bubodwa amakhosi awodwa ningizwe kahle ubungoma bubodwa amakhosi awodwa amakhosi ayalungiselwa umntana makahlala outside the province siyam-arrangela ukuthi ahlale la endlini at least leyo 12 weeks ngilungise stage by stage because mina ngiyini I'm a light worker ngingutishera wabo ngiyazi ukuthi ngesizulu ibuhlungu ngiba ugobela kodwa abogobela abafani kunabogobela bamakhosi kunabogobela bezangoma amakhosi atreatwa ngendlela different it doesn't make them special ukuthi bona banjani cha sonke si-asayinwe uNkulunkulu siphinde sibe nethonga ningizwe kahle kodwa bayalungiselwa abathwasi noma bafika la ekhaya ngiyabalungisela ningizwe kahle ngiyabalungisela angibathwasisi amakhosi awagcabiwa abasikwa asifuni inhlamba yabona abantu abaningi bamakhosi sebabuya kuyothwasa all over the world because they were confused ukuthi kwenzakalani ngesimo sabo kodwa mabase bafike endumbeni uNkulunkulu abuye abakhumbuze kanye nengilosi ukuthi hayi wona umakhosi imicabo lesiyayiluma iphume egazini ngoba mawumakhosi lento ikuwe mina umsebenzi wami engiwenzayo ngiyakurecharge ukuthi lo bukhosi bakho bukhule buvuke ungizwe kahle bese mawuceda ke ithonga lakho nalo uyalilekelela la lik-asayine khona ngoba likunikile the body and the blood ukuthi thina sicela usenzele lokhu sicela ukuthi ulaphe ngendlela eso yesintu sicela ukuthi uyenze lokhu sicela uyenze vele uba umakhosi khona ababa nomsebenzi wasendumbeni khona abangenawo umsebenzi wasendumbeni okumele ngibalungisele amakhosi kaMenzi kuphela ningizwe kahle khona abanomsebenzi wasendumbeni ukuthi kumele ngiyolapha endumbeni ngenza umsebenzi wabantu abadala bese ngiyabuya-ke ngibalungisele amakhosi kaMenzi kodwa kusho ukuthi uma ngibanika amakhosi weshoba anguthathi amakhosi kaMenzi ngoba vele uma unamakhosi most of the time abantwana bamakhosi weshoba baba nawo amakhosi kaMenzi but uthola ukuthi nedlozi libaphathisile ngicala ngibalungisele-ke ngikline umsamo ngenze yonke le nto angeke ngibuyele emuva ngihlala ngisho le nto leyo uku-alayina uklina uku-alayina ukungabangwa yidlozi ugeza iminono ngoba angeke uvele uyophakamisa unzunza leso stage leso esokuqala ungasenzanga istage sokuqala it's either uba umakhosi okumele mhlambe ashumayele njengoyashwa kodwa le stage sokuqala it's critical ukuthi usenze somndawo umndawo kumele kula siklina khona siklina yonke into ngoba yizalukwazi lapho umoya wamanzi yabona kumele sikukline sikwenze yonke into sikline si-align idlozi lakho siyenze yonke into ukuthi ingelosi zakho mazikhuluma nawo khona ukuzizwa
nazo lezi eze-universe zikhona ukufika zihlale kuwe ngoba uma umsamo wakho ungasi-right angeke ukhona ukuqhumana nazo. Number one, siwe-diluted from sibancane, sihlatshwa lokhu senzwa lokhu siya-brain feedwa yonke into. So uthi uma ufika lapho ufika sone-depression ne-anxiety ungasazazi awakening process, because now soyaphuma in this physical world, sebakumikisa to la ubuya khona and bayakukhumbuza ukuthi you were assigned to do what, yayibona into enjalo. So abantu abaningi that's why baba ne-anxiety, kube ngathi baba confused. I think into eyasilahla ukuthi okhokholozi bethu nokhokho abasekho, bokungamelanga sonke siyothwasa umndawo. Some of us bokumele siyolungiselwa, uyayibona into enjalo. Muvele uba ku-self initiate, but siba khona isikhathi la siyofika khona ukuthi manje hambe uye emuntwini oso ayokwenzela ama-rituals, ayolungisa lokhu nalokhu, akwenzela ama-rituals. Kula abantu abafana nathi khona sesifika khona sithi okay, ngakulungisela maybe 8 weeks or 12 weeks, kuyadependa ukuthi umsamo wakho unjani. Kula uhlala nami khona makuba ubuya outside the province ukhempa nami, nakhona uyacela esigodlweni ngoba amakhosi awuveli uyokhempa endlini yomuntu. Kumele kube ithonga lakho elihamba liyopopola lo muntu elikuthumela kuyo ukuthi u-right na. Makuba u-right, ithonga lakho liyangithemba ukuthi ungahlala la endlini, that's where you come self-initiate. Kula khona ngizokwenzela yonke into yakho within 8 or 12 weeks is the maximum, it's 12 weeks. And then mawuqeda ke sobuyela kini sohamba uyovula umsebenzi, uyayibona into enjalo, or sobuyela kini sohamba vele sowulungise amakhosi wakho kaMenzi, uyayibona into enjalo. Amakhosi kaMenzi yizo le ingilosi yenyanga, ingilosi yelanga, yinkanyezi, angisho amanzi, angisho amakhosi wonke lawo abusaphezu kwethu, abonomkhubulwana, okhukhulwana, nomhoyi, inkosazana yonke, inkanyamba, yayibona into enjalo, unzunza, yayibona into enjalo, umkhulu wethu uNkulunkulu loyo, umvelincangi. So yiwo lamakhosi siwalungisayo. As per amaHindu namaJuda nawo alungisa lobo bukhosi lowo, kuyafana, yinto yinye. Sokuthi sibizwa ngenye indlela, nayibona into enjalo, nathi sizibiza ngenye indlela. Kodwa uma ukuthi uyazi-analyze, uye nje wena nawo uhambe uyo-check-a ukuthi amaHindu mabathi u-Aditya ubani, mabathi uKhandra ubani, mabathi u-Indra ubani, mabathi uRia ubani, mabathi uSelini ubani, mabathi u-Aries ubani, mabathi u-Uranus ubani. Ziyafana. Uranus like is the Greek goddess of the sky, uyayibona into enjalo. And labo bantu labo basakhonzwa namanje kuwo wonke thina yithi esilahlekile, salahlekiswa sizwe sinsundu. Ngicela singanindani, mina idimoni angilazi, khona siyasho ukuthi akhona. Mina ngazi kunemimoya emibi noSathane angimazi, kodwa ngazi vele kuney'ngilosi ezimnyama. Si-brainwash-iwe, sadiluthwa, senzwa yonke lento. Ngaba ku-Christianity mina bogogo, ngibe ku-Christianity for more than 10 years. Ngiku-Christianity bengisengima naphambili ngishumayela ngiku-Christianity, and kula ngaqhumana khona-ke nengilosi yami yangilanda yathi ayikhona ndodana yami edukileyo, buyela kini ekhaya. Kula manje sengi-understanda kakhulu ubukhosi. Kula manje ngiqhumana nengilosi ezingcwele khona, ningizwe kahle. Kula manje ngibe namandla ukuthi ngiqhumane nayo uMenzi wako konke. There's this brother nembiza u-Enigma. U-Enigma, i-awakening process yakhe ifana exactly njengeyomntana yamakhosi, ngoba izinto eziningi azikhawuntayo nakimi bafika kuzo bathi manje gogo asisafuni uyenze lokhu, manje asisafuni ubanjwe ikhanda, manje asisafuni ukuchina iy'nwele, manje asisafuni uloku ufaka lo daka lwe-makeup, manje asisafuni uloku. Zonke lezi zinto ziyafika kithi abantwana bamakhosi, kodwa azilethwa uJesu, azilethwa uYashwa, zilethwa uNkulunkulu, zilethwa yingilosi zethu, ngoba bayasikhumbuza ukuthi amandla lenywele zethu lezi, each and every hair of us in the head la enhloko zinobukhosi, and zikhawunta impilo yethu. We didn't know that. We didn't know that. That's why besigunda senza yonke lento. Ubukhosi bethu bula ekhanda, i-crown yethu ila ekhanda, inwele zethu zinamandla kakhulu. I-crown ihlala la, amakhehla ahlala la emuva, agadile. Ziningi izinto kumele sizifunde. Mawusu uza la endlini
or yakomunye umakhosi, not really ukuthi niza la kimi kuphela. Manje niza kithi abantwana bama-Star City nama-light workers appointiwe ukuthi sinicoce ngoba nilahlekile, you are scattered, sinibonisa indlela. That's where we'll explain ukuthi ikhanda malikuphatha la awuphethwanga ikhanda kusuke kwenzakalani, ikhanda maliza la kusuke kwenzakalani, makubuhlungu amahlombe kusuke kwenzakalani, makubuhlungu iqolo kusuke kwenzakalani, because lama chakras akuwe, labantu baphila kuwe, nayibona ingilosi zila kuwe zisebenza ngawo. Mina umsebenzi wethu as ama-leader a-appointiwe ukuthi siwa-activate, siku-activate-ele wona, sikline, siqhumanise nabo, and then mawuceda uyahamba uye ekhaya. Yayibona into enjalo, injalo. So mina ngiyabakhulisa abantwana bamakhosi la endlini, ngiyabakhulisa nangokwesiko, ngokwesiko. Umntana owumakhosi ngiyamkhulisa ngokwesiko, ngimkhulisa ngokwesiko. Kodwa yes, I have traveled as a Pisces, I've done it all as a Pisces, but now uNkulunkulu ube azi ukuthi ngizokhona ukuzidilutha futhi, because I wanted to gain more knowledge, ukulanda impande lezi ebekade ngingenazo lana. Uyayibona into enjalo, self initiating ngiyenzile kakhulu, bangifundisa lokhu naloku naloku naloku, ngenza lokhu naloku, kodwa bese kufike manje ukuthi manje sokumele ngilande umsebenzi. I had to travel, ngiya kubomalelane ngiyolanda amandawo. I had to travel ngiya kuboLimpopo ngiyolanda amalopho namapulani. I had to travel ngiye eMaseru ngiyolanda isisuthu. I had to travel ukuthi ngiyolanda namakhosi weshoba, zonke lezi zinto ngizilethe la, so that makufika ama-light workers nama-Star City ngazi ukuthi yonke into ikhona la. Makufika abantwana abazele bambethe ngazi ukuthi yonke into ikhona la. Ngiyakhona ukubalungisela ngendlela onkulunkulu bethu omvelinqangi bafuna siyenze ngayo, hhayi ngendlela yempande oriyani. Thina singenye indlela, makungabi nengcabano, izangoma mazingalwi nabantwana bamakhosi, siyafana sonke asayiniwe, kodwa akufani ukukhula kwethu. Abantwana bamakhosi ukukhula kwabo akufani nobobungoma. Ningizwe kahle, ngihambile mina ngayobenza ubungoma because I had to bring impande endlini. I know ukuthi izinto engizenza lana ezobungoma azifani, kodwa it doesn't make me special than obungoma. Siyafana, siyinto yinye kodwa asifani. Like ngathi ijeni yethu ayifani, khona benza obungoma, khona benza amakhosi. Kunobungoma kunamakhosi, kunobungoma kunamakhosi, kodwa sabantwana bethonga bonke. It's not one size fits all. Nakhona la emakhosini asilungiselwa ngokufana. Khona abantwana bamavenda abalungiselwa ngendlela thizeni nawo amapulani namalophe. Khona abantwana babeSuthu abalungisela ngendlela thizeni, uyayibona into enjalo. Khona abantwana bamaZulu amangoni alungiselwa ngandlela, angeke ngisathi amaZulu, amangoni, amaXhosa, amaNdebele, amaSwati, amaZulu alungiselwa ngendlela thizeni ebukhosini. That's why abantwana bamakhosi bathanda ukukhuleka kakhulu. That's why abantwana bamakhosi bathanda ukumbatha lamajazi ngwagcokile, kodwa baphinde futhi balaphe nangesintu ngoba baphiwe. If you are a healer vele uzolapha ngesintu. Sithanda ukugcoka nemvunulo, amakhoyiseni namakhoyikhoyi agcoka imvunulo yabo, amalobho, yonke lento le, kodwa amakhosi are all over. Umntwana mucheke imvelaphi ye-blood yakhe in the body ukuthi uphiwa bobani before umnika i-ritual wrong. Baningi abantwana benziwe izinto ezi-wrong la ngaphandle, abaqakekile, ababuya la ey'godlweni zethu. Ako abantwana bamakhosi bekade bangazi, bako-awakening, bacabanga ukuthi hhayi kumele bayothwasa, kanti akumelanga bayodliswa yonke le nto benzile. Intwaso yethu amakhosi it's special, eyethu ayifani neyakwezinye indawo. Sengisebenzile nezangoma la esigodlweni, babona ukuthi intwaso yethu eyamakhosi nezangoma ayifani. Yebo khona sizosina sigiye sijabule, sijabulisa amakhehla yonke into ngoba basiphile ezalukazi, basiphile umsebenzi plus i-bloodline and the body yonke into. Yayibona into enjalo, kodwa most of the time sichumana nomenzi wako konke, nayibona into enjalo. Siyalungiselwa, ningizwe kahle, siyalungiselwa bogogo nabomkhulu. Asithwasi, siyalungisa. Amakhosi ayaphakamiswa, ayalungiswa, awathwaselwa. Ukuthwasa ukulandela umthetho kaGobela noweshoba
nowempande, yabona into enjenjalo. Kanti lana abantwana bamakhosi uyeza athi ingilosi ithi kumele ngimenze the way ingilosi ifuna ngakhona. Abuye athi ingilosi yami ithi kumele ngenze the way ingilosi isho ngakhona. Abuye athi ingilosi yami ithi kumele ngenze ngoba because we've got so many gods. We've got so many gods. Amakhosi are-ancient, especially if you are a star seed. Kungenzeka ukuthi uhamba nabo ingilosi abo Zeus, yonke these gods abo Zeus, yonke le nto le. I've got the list of gods here. Abo Zeus, like ama-star seeds, remember bona they travel from another planet to another planet. So in the gods baningi, if ninaba nje nicheka, there are so many gods. There's this god Batu Zeus is the king of all Olympians kings. And what if maybe you are governed by Zeus? Yebo into enjalo wena mawuceda sokumele ulalela umthetho wami kakhulu. Yes khona ukungihlonipha uzongihlonipha ungikhothamele ngoba I was appointed ukuthi ngikunika ubukhosi angisho njengoba uzala kimi. But kumele sizwe uZeus ukuthi uthini kuwe. Kumele simuze uHera ukuthi uthini kuwe. Kumele simuze uApollo ukuthi uthini kuwe. Kumele simuze uAthena ukuthi uthini kuwe. Kumele simuze uAres ukuthi uvuka uthini. Kumele sibezwe bonke abo-Hems ukuthi bavuka bathini kuwe. Uposeidon ukuthi uvuka uthini kuwe. There are many gods. If you can go to the book of Genesis, even God himself washo ukuthi masenze umuntu ngomfanekiso wethu. Azange athi wami. KunoNkulunkulu odale umuntu. KunoNkulunkulu odale imvelo. KunoNkulunkulu oyenze lokhu, KunoNkulunkulu oyenza lokhu, KunoNkulunkulu oyenza lokhu. ONkulunkulu baningi. ONkulunkulu baningi. It's not one God. IBhayibheli libhale umuntu silahlekile. ONkulunkulu baningi. There are gods and goddesses. Ningizwe kahle. Kunengilosi, kunoNkulunkulu we-moon orula over the moon. KunoNkulunkulu orula over the sky. KunoNkulunkulu orula over the nature and the ngathi animals and everything. KunoNkulunkulu orula over the seas, the sun. SinoNkulunkulu, asinaNkulunkulu. Ngiyazi ukuthi iqiniso libuhlungu. Kodwa maku-awakening process, ayisho asilingani. Maku-fifth dimension, our fifth dimension will understand laba abaseba kulesigaba sethu. Asisadlali manje sesifuna amaqiniso. Angeke ngiloko ngishumayela amanga, manifika la ngintshela okunye bese niyaqakeka. Lana-ke ku-awakening process yamakhosi siphethe ubukhosi obukhulu. Lana we've got abantwana bama-tyrants, we've got angazi izanusi nibabizana abaprofita abafundisi abaholi bamabhizinisi abaholi besizwe amakhosi lawo ngoba kakhulu abaholi besizwe nabamabhizinisi bawela kuma-star seeds, those leaders. And then ama-light workers kakhulu bayanyanga benza yonke lento le nayibona into enjalo. Kodwa singamakhosi sonke, singamakhosi. So bengifuna ukukhuluma leyo nto, ngicela ningacakeki. Uyashwa lona imbiza ukuthi uJesu wayewumakhosi njengaboShembe, njengaboLhanyana. Kodwa-ke bamenza ngendlela abamenza ngayo ukuthi isizwe simnyama silahleke. Thina siyizukulwane sama-Olympias gods and they know them very well. Nayibona into enjalo. ONkulunkulu baningi. Ningaya lapha kubuya uYahweh eBhayibhelini obani zikhona lezi zinto, niye nje nijule ninabe. Zikhona zonke lezi zinto engizikhulumayo zikhona lapho. Nayibona into enjalo. There are many signs man ukuthi uzibone ukuthi you are a light worker. Ama-light worker andlula entweni. Ngizokhuluma nje kancane i-definition ye-light worker ukuthi ningamangali ukuthi yini. Ama-light worker abantu abazalwe bane-higher purpose ebadriva la emhlabeni. Yababona okumele bazoyenza la emhlabeni.
uyabona into enjalo. Uyafila nawe umncane ukuthi man there's this purpose oyizele la emhlabeni. Uyafila nawe ngathi you are lost man, there's this thing eloku ishoda la kuwe. And most abantu bakhona abantu abathanda ukufundisa abantu, abathanda ukunakekela abantu. If you've got that heart ukuthi uthanda ukulungisa umhlaba, ushintshe, ufundise abantu, ubanakekele, ucela ukulamba mawe-light worker, omunye umuntu umbona happy adlile. You are a light worker, ungumakhosi. You are assigned, uhamba ngengilosi zikamenzi-ke mawunjalo. And isikhathi nesikhathi like uyasigijimela, awufuni ukumosha isikhathi. And like uyazibuza nokuthi kahle kahle ungubani, uzeleni la emhlabeni. And sometimes ufila ngathi you are an alien, you don't belong to ebantwini, ubona ngathi different. And ziningi izinto eziza kuwe man, ziningi izinto eziza kuwe ozibonayo, and ukhula kabuhlungu. Wonke umntana ozelembethe une-dark side ayikhulumayo ukuthi yo ya kwenzakala so but uNkulunkulu kufaka ngabomi azi ukuthi uzophuma lapho. Like uzo-experience the pain ekukhuleni kwakho from umncane, kuba nezinto ezikuhlukumezayo empilweni, ngoba benzela ukuthi masufika kule stage sokuthi manje soba ku-awakening, u-understand impilo ukuthi yini, udlula ey'ntweni eningi. But you are a powerful manifester. Umanifesta kakhulu, uyakhona ukufunda ingcondo yomuntu, uyakhona ukubona into ezayo nakusasa. It's either uthethe umsebenzi noma awawathathi unjalo. And nje uyathanda ukunaba isandla uncede abantu. And you've got a spiritual shift because we've got so many gods. Remember, uba noNkulunkulu ozayo this season, ashifte kuzomunye, nanitho yingilosi, it's fine ngoba banidoctrinating, but uNkulunkulu laba bezayo. KunoNkulunkulu kunoNkulunkulu, the God of war, ozofika manje athi hayi sikhathele labantu abasidelelayo, manje siyalwa sikhathele, or kuze lo athi hayi thina manje sesifuna ukuthi, yabona into ezinjalo, you shift kakhulu. And uma umuntu wakhona noma usebumnyameni uhamba nabantu bomnyama, you know ukuthi kumele uzikhiphe kanjani. uNkulunkulu uyakukhipha lapho, uyabona. And umuntu onama upside down, you are very sensitive, uyabona. And you've got ama-strange dreams, abantu abangeke bawa-understand. Ubona unzunzu, ubona unkanyamba, ubona yonke lento, uyaflya, uzibona abantu abangeke and you feel like uke waphila la emhlabeni ungazange waphila into enjalo, uyabona. Yeah, and usarandwa abantu abakuyuzayo. You are always giving, but you don't get that thing on return. Like you attract ama-vampires. Ungizwe kahle, and you must be careful. Abanye bazoza bathi bayakuthanda kanti bafuna legazi lakho. Abanye ubasize bakudambe, like uyayuzwa. Makuthiwa uyidomet, you are a light worker. Amakhosi-ke lawo. Yeah. Bengifuna ukukhuluma leyo nto, ngicela singalahleki, asikhulumeni amaqiniso manje. Ukukhuleka siyabonga, ondlebe zikhanyelanga basilethele iBhayibheli, siyalisebenzisa lona ngoba siyalibonga, ngoba akufani lona liyenze lento esiyibiza ukuthi conscious, but iBhayibheli nje ayikhona, alihambi kahle, aliphelelanga. Liya-contradicta lona self nje, ngoba vange, kodwa siyalisebenzisa bakithi ngoba lona yiyo inkolo esinayo to this kulesikhathi samanje siphila kuso, siyalisebenzisa iBhayibheli sikhuleke. Kodwa mina kakhulu uma abantwana bakhula la endlini, ngiyathanda ukuthi babe free. Mina into engiyisebenzisa kakhulu umkhuleko, ukuxhumana noNkulunkulu, imizwa konke nomoya oyingcwele nengilosi zakhe, ngoba bona bayazazi ukuthi bangobani, regardless ukuthi uyababiza ngamagama, kodwa bona bayazazi ukuthi bangobani. Kodwa ngoba wena ma uyi-one, noma ngabe ungaba yi-Christian, umzalwane oshumayelayo, lento engiyikhulumayo uyayazi, ngoba futhi kakhulu uma uba umfundisi womzalwane ushumayela, kulaba beza khona bafika kuwe, baqhumana nawe. Iqiniso siyalazi, but siyathanda ukulokhu sichubeka silahla abantu. Kodwa ayikho into engizoyenza, angizanga lana
ukuzodibheyitha nabantu abangizwile abanendlebe ngoba futhi igeneration yamanje bantwana bami nifundile, hambani niyo-research-a nifunde kakhulu, niye kubo-Ethiopian Bible nithole iciniso, niye kumaHindu, niye kuma-Greek nithole amaciniso, nizoyi-understand-a lento engikhuluma ngayo. Kodwa baku-level yami bayayazi lento engikhuluma ngayo. Makhosi amakhulu, sinamakhosi thina abo-11-11. Yonke lento eyenzakalayo sihamba ney'ngilosi ezikhethekileyo, siya-protect-wa, sibona yonke into nento esemfihla kwaleni. Amakhosi-ke lawo. Makhosi amakhulu, angizange ukulwa kodwa bengithi ngichubeke ngesimo samakhosi namhlanje bokufila nje ukuthi ngiye lapho ukuthi hayibo amakhosi siyawenza vele self-initiate, vele sicala lapho. Most amakhosi sicala ku-self-initiation, but siba khona isikhathi-ke la bazoku-appointela khona high priestess or high priest, nina nibiza kanjalo, ukuthi ahamba ayokulungisela. I'm a high priestess, ngagqotshwa kodwa angiyena anginalo isonto, angibhilivi esontweni ukuthi ngihambe ngiyokhonza esontweni. Ngiyakhuleka la endlini, ngenza yonke into la endlini, ngiyachumana ney'ngilosi zami. I'm not a Christian. I was a Christian. I was a born again, but now I'm a born again in the spirituality, and I'm proud, and manje I'm free, and khane ngibona yonke into esekujuleni. Kumnandi, ngiyachumana ney'ngilosi ezingcwele, ngiyachumana noNkulunkulu, kodwa ayinto engeke ngihambe ngiyifakaza lana ngoba iyimfihlakalo, ezinye izinto ziyimfihlakalo. Kodwa-ke ukuzalwa wembethe, if you are a light worker or starseed, yithi-ke labo amakhosi, bayede makhosi. Ngizonishiya la namhlanje, ngithemba ukuthi kuzoba kahle. Masiyeke ukulwa abantwana bamakhosi nezangoma, asiyekeni ukulwa. Masinga-alawa abelungu basidivayide. Usathane akekho. Angiyazi mina usathane, ngazi ukuthi kunengilosi of the darkness and the light. It's up to you ngoba noma umzalwane ophakathi ku-Christianity, you are ruled by two kingdoms. There's a kingdom of dark, there's a kingdom of lightness. Wena you choose. Ma umuntu nawe self within you, you've got the yin and the yang. Wena you choose ukuthi yiphi ingilosi ofuna ukuyi-entertainer. So siyakwazi ukwehlukanisa okubi nokuhle. Kukhona kubhaliwe lapha eBhayibhelini, at least khona ezinye izinto abazibhalile ezinengcondo lapha eBhayibhelini. Kodwa leyo nto iyiciniso. Wena uwumuntu, God is within you. Ingilosi zakho ziphakathi kuwe, yonke into ikuwe. Wena you must know ukuhlukanisa okuhle nokubi. Makhosi amakhulu, ngizoyiyeka lapho namhlanje, sizophinde sichubeke one day. Ukuthi abakangivumeli ngenza ama-live ngoba iyami ingilosi ayithandi nje ukuzi-advertise kakhulu, kube ngathi manje sengisho offer ngomsebenzi wabo. Lokho engikwenzayo nje ukuthi ngiteach-e because I'm a light worker. It's part of my journey to alert abantu babe alert ukuthi kwenzakalani around them. Kodwa ngiyabonga, ngizayishiya la namhlanje, ayidli ishiyele makhosi amakhulu. Engathi uNkulunkulu angaba nani, umenzi wako konke, umvele enqange abe nani, nomoya oyingcwele nengilosi zemvelo zibe nani. Amen. Bayede makhosi amakhulu. Undaba ezitha lokhulumayo Gitawu yalahaha, inkosazane yamanzi oza ngemvula uMamlambo. Makhosi bayede. Amen.